Građani ovog dela Srbije, posebno privrednici, već deceniju i po čekaju da će od nadležnih dobiti jasan odgovor kada će vojni aerodrom u mestu Lađevci kod Kraljeva, koji je tu izgrađen 60. godina prošlog veka, delom postati civilni. Odgovor nije mogao da da ni aktuelni ministar odbrane Zoran Đorđević, gostujući u emisiji Oštrica naše televizije. Da bi aerodrom bio mešovit, on mora da ima uslove za mešovit aerodrom. To jest da vojska koja bi koristila isto taj aerodrom bude odvojena, da civilni avioni kad sleću ne gledaju vojne avione i zbog bezbednosti, a i tako treba po propisima. I u tu svrhu treba da se uradi ta stajanka i hangar da se izdvoji van ovog postojećeg dela aerodroma na kome bi stajali vojni avioni. Prema rečima ministra odbrane Vojske Srbije je do 2012. imala potpuno drugačiju koncepciju razvoja tog aerodroma, podsjećajući da je od vojnih para sazidana prijemna zgrada za civilni aerodrom. Vojska taj novac ne traži nazad i dala bi to na korišćenje operateru koji bi tu došao, navodi Đorđević. Međutim, mi nemamo sad dovoljno sredstava da sazidamo taj deo sa strane koji bi bio na kome bi se mi izdvojili. To je taj hangar i to je ta stajanka. I tu je nekako zakočilo se iz razloga što, eto, mi čekamo da se to, kako bi se mi izdvojili i tog trenutka kad se mi budemo izdvojili, tog trenutka postaje mešovit aerodrom. Različite su opcije u pitanju. Jedna je da dobijemo novac da mi to uradimo. Onda bi trebali da uradimo, naravno, po vojnim standardima i da prođe neku proceduru kod nas i tih investitora koji bi to radili. Tu mora prođu bezbednosne provere i tako dalje. I to sve mnogo traje i proceduralno. Druga varijanta je da to dobije Ministarstvo građevinarstva i saobraćaja, infrastrukture, pa da oni urade to i nama posle da predaju država državi, što mislim da bi bilo lakše, jer mi tu onda ne bi imali te bezbednosne provere i tako dalje. Govorimo o istom novcu. Zato kažem, to je samo tehnika izvođenja i tehnika ko će dobiti novac za tako nešto. I tog trenutka to postaje mešoviti aerodrom. O značaju aerodroma Morava do sada se nebrojeno puta govorilo. U njegovom okruženju živi 750.000 stanovnika, dok širi region u kojem se nalaze veći industrijski i turistički centri naseljuje oko 2 miliona ljudi. Aerodrom se nalazi na 13,5 km od centra grada Kraljeva, a od Čačka 30 km. Civilni kompleks lociran je na severozapadnom delu aerodroma i povezan je Ibarskom magistralom, postojećim pristupnim putem u dužini od 1,3 km.